The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 119:93. I will never forget your precepts, for by them you have given me life. Psalm 119:165. Great peace have those who love your law, and nothing causes them to stumble. Isaiah 55:10-11. For as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. John 15:10-11. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. Galatians 3:29. And if you are Christ's, then you are Abraham's seed, and heirs according to the promise. John 14:2-3. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. But I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Proverbs 30:5. Every word of God is pure. He is a shield to those who put their trust in Him. Before we start sa atong adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, sama sa andan, gikinahanglan ng atong pagsugid sa atong mga sala nga tustubangan sa Dios nga Amahan. We have to rebound, homologeo, meaning cite, enumerate, name, acknowledge, admit, but the whole thing, it means to confess. So we have to confess all our sins that we have committed today by using the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Well, for you, unbeliever, ang imong buhaton, dili ang imong sugid sa imong mga sala, kundi ang imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. John 3:36. He who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. John 3:18. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Busa, ato karong himo ng
susi sa atong tagsa ka kalag aron kita malimpyuhan o kita maandam sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Therefore, let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain na sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Buhi pa kami sa among lawas kini timaylan ngang imong plano nagapadayon pa sa paglihok nga ni sa among kinabuhi. Og nga ang imong kabubuton mao nga patubuon kini among kalag hangtod makabot namo ang kinatumian nga tumo nga mao ang pagkahamtong nga espirituhanon. Busa niining adlaw ba ni kami pinagis pagtudlo kanamo sa balahang Espiritu Santo sa tanan nimong kamatuoran. Salamat niya mo Bible study pinagis sa YouTube kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome once again. Aniya kita padayon sa atong giduputan nga pagtulunan nga giuluhan og the protocol plan of God. So kita nga mga sakop sa katuigan sa simbahan. We are the church age believers. We have to learn what protocol means. Kay kini mga atong giduputan, the protocol plan of God. Unsa man gyud ang pasabot sa protocol. Now, ang pagkat-on sa protocol nga plano sa Dios, kini pinaagi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Pinaagi sa pagkat-on sa plano sa Dios. Pinaagi sa pagkabot nato sa espirituhan ng paghamtong and become invisible heroes later on. Kung nato nagyong makabot itong capacity stage. Now, this is the only way to glorify God. What na lain? Ang Hebrewanon 11:6 unsay gisulti diha. Without faith, it is impossible to please God. So, unsaon sa ka magtutuo pag himaya niya sa Dios? Pinagi sa pagtuman sa protocol plan of God. So, diha sa operational divine sphere, executing the spiritual life, ug sa atong pagkabot sa espirituhanong pagkahamtong pleroma stage or capacity stage. Capacity for life, for blessings, for love. So, kita nga mga magtutuo, kinahanglan nga ato gayud nga i-maintain kining balance of residency. Unsa may pasabot? Ingno nato nga balanse. Okay? Magka tukma gyud pinagi sa pulong sa Dios ug sa pagpuno sa Espiritu Santo kanato. Kanang duha mao ni decompose the balance of residency. So a believer has to study, learn, believe, and apply the Word of God sa iyang kinabuhi aron siya makakabot gyud sa iyang tumong. The protocol plan of God is described as unsa? Kanunay man ni natong pasabot nimo nga it is a right thing done in the right way. So ang usa ka magtutuo who performs or functions God's plan pinagi sa energy of his flesh, kinaugalingon niyang kusog, is doing the right thing in a wrong way. So sabta gina, only a right thing done in the right way mao ang hingpit nga protokol nga plano sa Dios. So, when a right thing is done in the wrong way, that means the end does not justify the means. Ihimplo, taga kanako og pananglitan.
Malitan doon na kay Lola, okay, a grandmother, nga adunahan. Imong Lula adunahan, and you want to avail of her money as soon as possible. Although you already know nga ikaw manununod. You are the heir. But in order to make use of the money soonest, you have a bad idea. Kung sama ng dautang nauna nimo. The end does not justify the means. Now, do you know what I mean? Now, sud sa protokol nga plano sa Dios, mao ang pagpuno sa Espiritu Santo kanato, o what you produce is only divine good. Gold, silver, precious stones, according to 1 Corinthians 3:12. Basta ka sa sulod sa imong operational divine sphere, and you are filled by God the Holy Spirit. Kanang imong buluhaton, noon sa imong mabuhat sa imong kinabuhi. Anything. Basta kanang maayong binuhatan, gitandi ka na, o gikaamgid sa pilak, bulawan, ug mahalon nga mga bato. Kaya binimo, ang pagkatao ni Ginoong Jesucristo, the humanity niya, migamit sa prototype divine sphere niya. Thus, he was a winner. Madinaugon siya. Now, kita gimanduan sa pagpuyo o pagfunksyon sulod ni ining operational divine sphere. Now, ang great power experiment ni Ginoong Jesucristo atol sa iyang una nga pag-anhi, first advent, nagmadinaugon, nagmalampuson, o kadto naprubahan gyud. It was proven. Now, of course, ang Dios nagatahod man sa atong desisyon gikan sa atong volition. We are the only one responsible, answerable, and accountable sa bisag unsang desisyon nga itong himuon. Di ba na? We are the only one responsible, answerable, and accountable. So we cannot deny. We cannot justify our wrongdoing. You know, God is perfectly fair. Kapilanan nako, isulti kanimo. He perfectly blesses a believer who is mature spiritually. But he also spanks a believer who is carnal and reversionistic. So therefore, nakita nimo, he is perfectly fair. Perfect ang iyang pagka-makiangayon. Now, of course, we are subject to decide in life. Besides, all of life is decision-making. Gusto? Tanan. Ang rebound, rebound, is a very, very important doctrine alang sa matag magtotoo. Without it, he cannot grow spiritually. Dili yun. So, hinumdumi kanunay. Ang saktong butang nga gibuhat sa eksaktong paagi is right. Now, hinumdum pa ba kanya itong tulo ka arrogant skills? Kaatbang ni sa tulo ka spiritual skills? Unsa itong 3 arrogant skills? Self-justification, self-deception, o self-absorption. Now, pagbantay yun niya na nga di ka biktima niya ng tulo ka arrogant skills. Now, balik punta sa great power experiment. Kining maong gahom, dakong gahom nga eksperimento, great power experiment, can be used by every church as believer sa iyang espiritualong kinabuhi, nga gitawag sa Grigong pulong o eusebia. Kitang mga magtotoo,
kinahanglang masayod niining protocol nga gimando sa Dios, how to live His protocol plan. How? Unsaon man? By taking in doctrine on a daily basis. Adlaw-adlaw. Inumdumi, a right thing done in a wrong way is wrong. Only a right thing done in a right way is God's protocol plan. Sabtag yun na pagayo. The right way is compatible with God's perfect plan. The right thing is done in the right way only when we are inside the operational divine dynasty. Ginamit ang gahom sa Diyos. Ang protocol sa Diyos, kinahanglan sundon aron sa ingon niya na kita mo funksyon sa atong espirituanong kinabuhi. Kung wa tayo paggamit sa rebound, pagsugid sa itong mga sala, we will not be able to progress in our spiritual life. Dili. But if we make rebound second nature to us, we can now utilize God's spiritual assets and padayon kita to put ourselves under God's grace provision. Now, persistent residence in the operational divine dynasphere mo resulta sa unsa? Occupation with Christ. Yes, maabot ra kita niya na. Magkakabuta. Yan ang pagkaokupado na nato kang Ginoong Kristo. Renovate. Let us renovate our mind with the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. We must have the right priorities in our spiritual life pinagi sa pagsunod sa protokol sa Dios. Dili kita makasunod sa kabubuton sa Dios without using His protocol o wata magapuyo diha sa sulod sa operational divine dynasty. You see? Og dili punta makaugmad og makakabot sa bertud nga gikinahanglan nato sa atong Kristohanong kinabuhi. Naon sa man gyud ang bertud? What is virtue? Well, virtue is the result of a believer's persistence and consistency in his residence sa operational divine dynasty. Kinahanglan siya persistent and consistent sa pagpuyo diha. Sama sa pagpuyo ni Ginoong Kristo sa iyang divine dynasty nga prototype. So, pinagi sa atong paghatag og pasiuna ni Ginoong Kristo sa iyang mga pulong, kita, we are able to acquire the divine virtue. Yes, maangko na to. Not human virtue. Ang atong tumong is bertud nga Diyos nun. Kaya ba nimo, human virtue is morality. A believer has to have divine virtue above and beyond human virtue. Naon sa may moralidad? Ang moralidad, dili ni paigo alang sa usa ka magtotoo. No, it's not adequate. It is divine virtue that a believer must acquire. Now, kinsa man yung mga cosmic believers? Who are they? Cosmic believers are people who don't know God's protocol. And so they are called the enemy of the cross. Enemy of God that sa James 4:4. Gitawag pa yun silang Antichrist against the Lord Jesus Christ. 1 John 2:18 o 2 John verse 7. People who do not acknowledge the Lord Jesus Christ as coming in the flesh. Yes, na yung mga tao nga. Dili mo tuon niya na. Gawas pa niya na kini silang mga magtutuo karnal. Roma 8:7. Gawas pa gitawag pa niya silang mga disipulo sa Yawa. Disciple of the devil. 1 John 3:8 and 10. Ano pa?
Kini sila nagasakit sa Espiritu Santo. Episo 4:30. Og nagapalong, quenching the Holy Spirit. 1 Thessalonians 5:19. So, tanawan niya, only studying and applying the Word of God nga ang usa ka magtutuo makalikay nga siya tawgon ni ining atong gipangiskutan ni enemy of God and all of those. So, and furthermore, only residing in the operational divine sphere nga usa ka magtutuo is able to please and glorify God. Maura, wa gyud dapit diin ikaw makahimaya o makapahimuot sa Dios, wala. Kinirang dapita. Kita nimo nakadungog ka ba? Now, the right precedence in terms of relationship. Now, first, you must have right relationship to God. And then you must have divine power. You must have the first priority, the Word of God. Second, right relationship to man. Of course, ang imong relationship to God is kanang vertical, whereas ang imong relationship to man is horizontal. Panunahon gyud ang iya sa Dios, ang atong right relationship to God. Now, ngano man gitawag mga protocol ning plano sa Dios? Mangutana ka tingali. Una tingali mangutana. Well, the plan of God is called protocol because the Christian way of life is by protocol. O kini is God's perfect design. The Christian way of life cannot be executed pinagig tawhanong mga protokol, kundili pinagi sa protokol sa Dios. Inumdumi ang great power experiment. Kadtong maong gahom, great power experiment, is made available by God right now. To be a Christian is not a joke. Dili ra ba kinumidya kining pagkakristohanon. Being a Christian, it bears a tremendous responsibility. A Christian is called elected and predestined. Uban yana comes to prayer, and we should not say, why is it that I've not been given by God what I ask from Him? When it says, whatever you ask in my name, it shall be given thee. Nga naman. Oops. Mutana sa kunibo. Mingsunod ka ba sa protocol sa Dios when it comes to the doctrine of prayer? Ano akong mutana? Mingsunod ka ba? Kaya namang may protocol. There is protocol to follow. So you can receive whatever you ask in His name. Inumdumi, kining butanga, ang pag-ampo, dili ni problem-solving device. Dili. Wa na malista sa problem-solving devices sa Diyos. Wala. Now, so many believers have no clue by protocol sa Diyos about prayer. Wala. Now get this. This great power experiment comes from the Godhead, from God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Just imagine that privilege. O baka maghuna-huna niya na. Pribilehiyo ka na. Bear in mind that you have been born again at the point of salvation, and you became a recipient of how many things? 40 things. Ang gahom sa Diyos, it's all inside nining portfolio of invisible assets. Na diya sa sulod. Kining gahom sa Diyos.
portfolio of invisible assets. Now, doon na mga kategorya kini. Ang naguna ni primary assets. Kini gidisinyo o gipahiluna kini sa Dios, gipahimutang kini sa Dios nga mahan. Nga nagalaki ba niini ang computer assets o ang escrow assets. Now, ang escrow giandam na sa Dios didto pa sa eternidad nga miagi. Eternity past. Apan kini can only be availed of sa diha nga kita makatuman. We can accomplish God's protocol. Now, Ephesians 1:3, this escrow is reserved for every believer. Samantang magtotoo, giandaman kini sa Dios ang matag magtotoo nini. The Lord Jesus Christ is the depository of this escrow. Now, unang kay panahon basahan ng Episo 1:4 ug 6. Adto tas bersikulo 7 sa maong kapitulo. Ephesians 1:7. This escrow is given after following the protocol. Di man nina? Note. Bantay nini. This escrow is legal like in the human realm. Kaya ang escrow gold, nakaulugan kini og interest. Excuse me. Ang Diyos, pinagi sa ang pagka-omnisyente. Nagapahimutang siya ni ini, dito pas kaniyang tungwapang talan. And we must fulfill all the requirements and conditions sa dili pa kita mga magtotoo makadawat ni ining gitawag og escrow blessings. Now, there are requirements to be able to reach spiritual adulthood. Number 1, stay inside the protocol plan of God. Number 2, remain under the enabling power of God the Holy Spirit. Number 3, keep moving. Ayaw hunong. Kaya for all you know, kung hunong ka, balik na po ka sa uno. You see? So ayaw kalimot nito. Padayon sa pagpuyo diya sa sulod sa protocol nga plano sa Dios. Otherwise called operational divine dynasty. Padayon ubos padayon remain ubos sa enabling power of God the Holy Spirit. Unya padayon na po ka sa pagsibog sunahan, pagabante. Now sa diha nga kita mapakyas sa pagtuman ni ining maong mga kondisyon, then this escrow remains in escrow as a memorial of lost equal opportunity. Ang magtotoo nga nang tungdan is a loser believer. So, mawara pod ang iyang escrow blessings. Mawagtang. He is going to regret forever. Di mo na. Magmahay ka hangtod for losing your escrow blessings. No question about his salvation. He will be in heaven. Tinood na. So, mao katong una nga gihisgutan atong assets. Ikaduha is computer assets. Now, ato ning ipadayon ugma. Dinita mo hunong sa atong paghisgot mahini ini kini mga assets, divine assets. Okay? We will take up the computer assets tomorrow. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity of assimilating your word. Idugang namo sa among napundo na ng mga kamatuoran din sa among kalag. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw ka namon ing tanan pinagi sa balang Espiritu Santo
Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among spiritual momentum kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.